Boas tardes, eu son Daniel Barallón Júnior e hoxe estamos no campo municipal O Cruceiro do Ron. Hoxe se xogará a 18ª xornada de Liga 2024-2025 entre o Cape Novín Veteranos e Carballo da Portela Asociación Club Deportiva. O Cape Novín xogará de azul e fucsia e pantalón igual, e o Carballo da Portela de camisola naranxa con mangas negras e pantalón negro. Saúdos entre os xogadores e a continuación habrá un minuto de silencio. Saúdo co colexiado. Parece que vai haber... Colócase a xente, pero creo que vai haber un minuto de silencio. Ou debería. Dixo con anterioridade o colexiado. Igual nos lo saltamos. Sí, outra. Non a outra porta. Moeda... Decisión do campo para o Cape Novín, xogará a miña dereita e o Carballo da Portela xogará a miña izquierda. Vou para abreviar, como sempre, Portela ou Carballo, bueno, e espero non liala, parda. Cambio de campo e minuto de silencio. Aplausos. Como era o home? Como se chamaba? Manolo Barreiro. Manolo Barreiro. Home, que faleceu. Rico, cala a boca. Non estás como mañán, tal? No. Estou mellor, estou sereno. Sí. Hoxe hai que dicir que é a festa do gato en Portonovo. Está colocado no punto central o balón. Está José, recúa atrás, toca Nico, uruguayo. Está Sito, toca Sito. Ahora Peteiro facendo das súas, como sempre. Recuando atrás, menos mal. Manu, colla Suso. Manda ya Pana. Tena Nordín, recúa para Pana. Pana bota arriba, non chega Andrés. Ahora Nordín, loita aí, pero bota fora os de Portela. Va a sacar Sito, sacaba para Manu. Ahora Nico, protexendo o balón, manda atrás para Manu. Para mí que hubo man aí, pero bueno, non pitou nada. Manda a Carballo da Portela, cuidado, corre un número 2, está na área. Que fará? Centra. Madre mía, por pouco mete a Sito, pero deu ya a Suso, que atallou cos brazos. Ten a Molero. Molero manda en largo. Tocaba Peteiro de cabeza, intenta controlar, non o consegue. Ten agora o número 21, tocaba con anterioridade o número 13 do Portela. Continúa outro compañeiro e manda as nubes Manu do Cape Novín. Será córner a favor do Carballo da Portela.
Centra. Molero, mandou una. Vai sacar os de Portela, o número 20, será un cargado. Molero, Nordín intentando protexer, vai caer o chan, non apita nada. Nordín non chegou. Balón para o Portela. Vai sacar, recuar atrás o número 20, o seu compañeiro. Vai centrar, cuidado, colga. Peteiro coa cabeza, bota fora. No, por castigo. Por castigo. Ten a José, protexe José, vai a robar o número 7. Consegueo. Tocaba André na última instancia. Será balón para o Portela. Saca o Portela. Cacellini, no, era André, non sei que pitou o colexiado. Falta a favor. Vaille conceder o balón. O colexiado. Vai a recibir. Pero que pitou antes? Bote pronto. Bote pronto. No, bote neutral. Ten o Portela. Calma. Ahora Molero. 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 Manda largo. Ten a José. A ver, Peteiro. Peteiro tira. O travesaño como sempre. Joder, Peteiro, por Dios. Peteiro. Hai un dito que di que non lle marcan ni o arco iris. A ver se se estrella dunha vez. Ten o Portela. Manda arriba. Protexe Pana, Nico. Manda largo pero corta o Portela. Ahora Nico intentaba. Ten o Portela, roba Nordín. Pero cae no Portela, volve a recuperar Nordín. Ahora Pana intenta aí entre tres. Cuidado, dispara o número. O xogador do Portela talla Suso. Saca rapidamente, ten a Peteiro. Peteiro. Peteiro busca a banda, pero intercepta o de Portela. Vai chegar a Pana, Pana manda arriba. Cacellini intentaba o pase. Ahora André manda largo. E di que está fora de xogo a Nordín. Di o colexiado. Fora de xogo, di o colexiado. Vai sacar o Portela. A subir o colexiado. Dereita. Colga o balón. Cuidado, perigo. Está o Portela aí, o número 5. Manda o compañeiro. Bota aí no cape no bin en xogadores. Molero mandaba para arriba. Este balón vai sair fora. Vai ya dar a Molero. Saca Molero, Cacellini, cos bigotes da festa do gato. Maquillado. Agora Nordín intentaba recuperar. Sai o balón. Vai sacar a falta a André. Pero non é André o xogador famoso. É o noso André do Cape Novín. Vai centrar. Madre mía, vaya hostia que lle acaba de mandar o número 2 co balón. Cuidado, disparaba aí, Molero. A ver, Nordín, que fai? Protexe Nordín. Nordín. Molero, centra Molero. Pexa. André. Tira André. E di que fora de xogo, despois de que rematara José. Increíble. Di que fora de xogo. Non estou moi de acordo.
co señor Colexado. Está aí a cousa bastante difícil de saber. Temos que dicir que aquí non hai linieres para comprobalo fora de xogo. E vai sacar o Portela. Colga o balón, madre mía, que vai chegarme a min. Corta de cabeza de Nordín. Oh, mandaba André atrás. Bolero para Suso, cuidado Suso. Manda arriba Suso. Ten a Peteiro. Peteiro. Liando a Peteiro. Roban yo balón. En vez de seguir, di que fora de xogo. A subida fora de xogo. O Colexado. Tamén, discutible. Non sei como os ve, pero bueno. A xogada terminou en nada. Pero bueno. Vai sacar Sito. Sito colga. Recupera. Ou recuperaba o Portela. Manda. Pana mandaba. Ahora. Cuidado. Mandou Molero. Mandou de Portela atrás. O balón será para o Portela. Saque de banda. Vai sacar. Manda o compañeiro. Intentaba facer parede, pero parece que tocou algún xogador do Cabe en Novín. E o Colexado que pare. Saca. Ten o número 2. Vai colgar do Portela. Cuidado que se pasea. E manda por encima do largueiro o xogador do Portela. Despois de recibir o pase do compañeiro. Tarxeta amarela, di. Empezamos a sacar tarxetas. Está dando ya explicación ao Colexado. Sacou tarxeta. Non está para parvadas, parece ser o Colexado. Saca Suso. A ver. O Colexado sigue apuntando. Esperen, mírenlo aí. Sigue apuntando. Non sei se sacou algunha máis. Sacou algunha máis? Non. Estaba enfocando noutro punto. Saca Pana. Nordín. Cacellini. Cacellini. Dalle a Nordín. Co balón. Recupera Portela. Ten o número 12. Intentaba aí José, tamén André. Recupera André. A ver André. Xírase entre él. Prosegue co balón. Manda un pase profundidade a Molero. Madre mía, macho. Madre mía, que eso non é fora de xogo, Colexado. Está como 1 metro habilitado. Madre mía, di que é fora de xogo, increíble. Vamos a ver. Vai sacar o Portela. A súa defensa. En vez de sacar o porteiro. Vai a colgar. Colga arriba. Molero tocaba o balón. Agora tocaba Nico. Vai sair fora. Balón por Portela. Vai sacar. Saca. Molero pon a cabeza. Colga o número 21, Pana protegendo o balón, co 9, recae o balón no 2, cuidado, pode centrar, pasease na área o balón, ora o 9, vai o 2, colga, e saca Sito no último minuto, ora André, Molero golpea forte, a ver, Cacellini, para Peteiro. Peteiro na banda, a ver se a colga ou que fai. Amárase, colga. E Nordín non salta. Moi alta. Vaya por Dios. Bueno, parece que hai un descanso ou algo. Porque o está a tomar moi despacio as cousas para coller o balón. Detrás. Vai sacar o Portela.
Golpea de cabeza o xogador do Portela. Fai unha vaselina o número 21. E ahora Manu vai a mandar fora. Chega as gradas. Chega as gradas. A ver se devolvo o balón. A ver, vai sacar o Portela, o número 27. Colle carrerilla, manda o compañeiro. Número 21, con o balón. Espera, que acaba de subiar. Falta. Falta a favor do Portela. Achégase o colexiado. Parece que vai sacar o número 21. Vai colgar. Ou igual prefere o tiro directo, o chut. Tira, centra, Manu de cabeza. E vai a chegar o balón fora. Será balón para o Portela. Saca de banda o Portela, cuidado, o balón está na área. Intenta o disparo. Madre mía, está aí. Ao final, non sei, creo que tocou un do Cape Novín, aunque algún está a dicir que tocou Gamán. Pero parece que vai ser córner a favor do Portela. Marca. Colga o Portela no último, non chega ninguén. E balón para o Cape Novín. Saca Molero para Pana. Presiónalle, róballe. O número 9, cuidado, colga. Tírase Suso en dous tempos. A pique existivo de marcar o Portela. En dous tempos para Suso. Colga Suso. Non sei que golpeou aí, co sol me impreciso ver as imaxes. Non podo estar coa cámara lente. Teño que comprar unhas gafas de sol para estos partidos. Vai sacar o Nordí, no, deixalle a Molero. Molero. Vai sacar, a ver se pa hoxe Molero. Manda ya a André. André. Intenta irse, saca o de Portela, balón para o Cape Novín. Ten a Nordín. Colga André, intentaba o tiro Nordín, pero cae o Chan. O xogador do Portela parece que se mancou. Depois de tirar Nordín unha patada. O disparo e sacar o Portela. Vai sacar o Portela. Cando vemos aquí a Cristian do Cape Novín. Manda arriba. Golpea ese balón. Tocaba Sito. Ahora intenta recuperar o balón. Que deixa pasar, cuidado. Ten a Sito. Ahora Nico manda arriba. Está o número 7 para cortar. Cacellini metendo a pezuña, pero corta novamente o Portela. Recae André. Berroba ya o número 9. A ver, Pana, que ten que arriesgar aí bastante. O pase con Molero. Ten a Pana. Manda arriba. Saca o balón fora. O Portela. Balón para o Cape Novín. Ten a Peteiro. Peteiro. Prosegue Peteiro. A ver, Peteiro se dá. Ten André. Pana. Para Molero. Molero. Molero vaise. Prosegue Molero. Colga. Pa Peteiro. A ver, Peteiro. Corre máis. Nada, non chega. Outra. Que mágoa. Ten o cancerbeiro do Portela. Do Carballo do Portela. Ten o balón nas mans. Cando vemos por aquí a Cristian, pero non es Dior. Do Cape Novín.
Manda arriba. Tena o Portela. Ahora el número 21. Golpea, Pana, manda arriba. Madre mía, recae el balón, un número 9, después de tocar al compañero. Va a colgar, cuidado, perigo, que está só. Gol. Gol do Portela, non pudo facer nada Suso. Bota a bronca Suso. Gol do Portela. Tendrá que sacar do punto central o Cape Novín. Estou a sudar e todo co calor que fai, macho. E coa esta calva que teño aquí, pero bueno. Vai sacar o Cape Novín do punto central. Ten a André, Nico, manda pasito. Ten que espabilar o Cape Novín. Sito, para Nico, Manu, Pana. Pana manda para Nico, recúa atrás, pasito. Sito. André manda arriba, no puede chegar Peteiro. Manda Portela arriba, Manu golpea arriba. A ver, ahí no puedo ver Gosol. Recae el balón de Portela. Presiona a Nordín, intenta robarla. No consigue. Ahora Molero. Molero consigue con balón, manda rápida. Va Nordín. Intenta Nordín. Saca o balón. Será córner a favor do Cape Novín. A subiu o colexiado. O sol impídenos ver a imaxe. A ver se espabila o Cape Novín, se ten unha ocasión e mete gol. Vai centrar. Centra. Xa o portero e as mans do Cancerbeiro. Vai sacar o porteiro do Portela. Colga o balón moi rapidamente. Cabecea o xogador do Portela. Ahora Suso en dous tempos. Golpea Suso. Cabecea aí o de Portela. Recae aquí en Nordín. Nordín recúa para Pana. Cuidado. Tiene a Molero. Manda aí para Nordín. No puedes. Toca coa man Nordín. Cando se xiraba. Vai sacar o... a man o... o Portela, vamos a ver. Vai sacar. A ver o que di o colexiado, non sei que está facendo, advertindo. Pita. Xa podes. Que xa pitou. Colga o balón de Portela. Toca Molero, cuidado, corre o número 9 e Pana bota fora para proteger ese balón. Vai colgar o número 27, vai colgar, bueno, vai sacar de banda o 27, colga o balón na área, tocaba un compañeiro, ahora tamén o... saca... Está Nordín, cuidado, Peteiro. Ahora Peteiro con balón, manda en largo. No puede chegar. Creo que Peter, que entrou. E ahora será balón para o Carballo do Portela. Vai ser Nordín. Entra Pelu. A ver. Bueno, número 17. Cuidado ahí. Cacellini atrás. Pana. Pana. Molero. Molero para arriba. Ahora tenemos o número 20. Vai a botar fora do Portela. Balón para o Cape Novín. Peteiro para André. Peteiro.
Peteiro, taconazo de luxo. Ora Pelu, non chega, saca a defensa, manda o balón o Carballo de Portela, pero toca no último entre Manu para Suso. Ora Peter intentaba aí, ora Manu, manda arriba para André, toca co peito Pana, protexe o balón, bota a correr, manda adiante, non pode chegar, chega o porteiro, a talla. Pouco máis activo que a Pennovín, pero sen chegar a portería. Vai sacar o Cancerbeiro Portela, tocaba Peter, ora Peteiro, Peter, ora Manu, pero é Peter. Pana intentaba aí, non vexo nada, co sol, volve recaer en Manu, Cacellini manda en largo, non chega Peteiro, prosegue para a carreira por esa banda, ahora tocaba Peter, creo que se rompeu Peter, ahora Tena Molero, manda aí, a ver, e sai o porteiro e José cae en riba. Corría tamén, mancouse o porteiro e mancouse José. Iba demasiado rápido os dous. Encontronazo de tren con tren. Hace boom. Achégase o colexiado a ver o estado dos xogadores. Están renqueantes, tirados no chan. Tanto o arqueiro do Carballo da Portela como José do Pennovín. Por aquí. A ver, xa parece que se erguen os dous, seguen un pouco requeante. Eso está cerrado sempre, que es de la oficina. Pois sempre está cerrado. Pues sin luces. Pois vai ser moi interesante eso. Colga o de Portela. Tocaba aí o Portela, o número 21, Cabeza, o número 17. A ver Peteiro que fai, depois de que tocar a André, que lle mandou ben. A ver Manu, ora Molero, para Pelu, Molero, manda moi largo, non chega, porque tena o número 20 do... Ora Manu, manda arriba. Están a xogar sin sentido algún. Paréceme, na miña humilde opinión, sen ideas, pases largos, sen sentido, e ten que cambiar a estrategia do Pennovín. Manda arriba. Ora Pelu, recúa atrás, Molero, arriba, creo que era Diego. Ora André mandou unha arriba, pero colleu o de Carballo da Portela. Ora Molero intenta irse, vai cometer falta, e ainda así Molero sigue, manda allí a barreira, cae o número 7. A ver, Peteiro, que vai facer Peteiro? Pero mandaron o balón fora, os do Portela. A ver, parece que hai sustitución, pero con este sol non pode ver ni quen sae ni quen entra. Eso para empezar. É imposible. Parece que entra un xogador do Portela, sustitución, non me digan de quen, porque non podo ver, ni o número da camisola, manda o Portela arriba, cuidado que está só Pana na defensa, ahora Cacellini, ahora corta aí, Pelu, intenta facerse con ela, Pelu, mandaba o pase, non lle sae porque corta o de Portela, ten o número 21, a ver, Pelu, a piques de Roubala, prosega Pelu, presionando forte, ahora Cacellini, e manda fora do...
O que din que foi o que mandou o balón Cachilini, disque. Do Campe Novín. Digo o colexado que roza o xogador do Campe Novín. Por lo tanto, o balón po Portela. Vai sacar o Portela. Anda arriba. Ten que proteger Manu Pana. E manda a Pana, no. Non saeu, pero bueno. Colleu no Camán, Colleu no Camán que estaba dentro, balón. Pero bueno, non pita nada. Digo eu porque a mí, claramente. Está o número 20. Colga, cuidado, perigo. Xito. Que hai aí o xogador do Campe Novín tendido no chan. Creo que é Pana. Sí. Mancouse está renqueante tirado no chan. Hoxe non temos nin focos, parece ser, nin marcador, nin nada, nin hai bar neste campo que non ten nin vergonza o Ayuntamiento de Sanxenxo. Vai sacar Suso. Tocaba aí o de Portela, tocaba Cachilini, pero roubou ya o número 20. Ora Pana. Pana, a ver, iso solo, ora Peteiro. Peteiro busca un pase largo, corta o de Portela. Ora Diego intentaba collela. Ora Peteiro. Ora xa non vexo nada, madre mía. Digo, poñer a man para poder ver algo. Tiene o Portela. A ver Diego, fai un quebro bo, manda arriba. Ten a José. A ver, José, prosegue José, tira, madre mía, mandou una... Saleu yo disparo mal, moi elevado. Mandou unas nubes, a menos intentou, non. Parece que se vai o sol, pouco a pouco. O carallo vai a ser, se empeza a refrescar. Hai que recordar que estamos en festas en Portonovo, a festa do gato, borrachera asegurada no pobo de Portonovo, Sanxenxo, máis ben Portonovo independiente. Cachilini, Pana, ora faise o do Portela, cuidado, está só, ten que sair Suso, e calle o segundo. Cae o segundo, madre mía. Colga, eleva o balón o xogador do Portela e manda ya por encima dos brazos do porteiro. Parece que ahora está falando José, que non gana nada, pero bueno, co colexado, digo por experiencia que non se gana nada. Falando cos árbitros, máis ben, enfádalos, sácate cartulina, saca, recúa atrás, ahora ten a Molero, Molero colga arriba, Pelu, rouba ya o número 3, presiona Pelu, madre mía, roubou ya limpia, por moito que diga, ahora ten a José, a ver José, manda para Peteiro, Peteiro vai colgar, colga Peteiro, saca o número 20, non chega Pelu, que magua. Pelu robando, Pelu, roba ya aí. Ahora vaya contra o Portela. Entra Pana, cuidado que prosegue o número 2, manda ya. Exito quita. El último intre a defender. E será a córner a favor do Portela. Bueno, creo que vai sendo hora de que fagamos algo no club. Unha revisión dos xogadores que non veñen a xogar, que pagaron unha ficha e non ni siquiera contestan os whatsapps, nin o chat, ni se presentan a xogar nunca. Habrá que facer algo ao respecto no club do Campe Novín. E volve a caer despois do centro ese. O outro tanto do Carballo da Portela.
Tendrá que sacar do punto central despois de esas faludurías que fixen ou valoracións. Ten que sacar o Cape Novín. E sigo dicindo que ten que haber unha nova reunión para falar con todo o equipo para facer algo ao respecto. Ten a Molero, prosegue Molero, manda ya pa Pelu, fai, a ver Molero se pode chegar, non, corta o de... Tiña Pelu, pero non podo, amagou aí, e forzou o saque. Cacellini sacou o de Portela, balón para o Cape Novín. A ver Molero recúa atrás para Pana, manda ya para Andrés, madre mía, ahora di que siga, a ver José se pode chegar, non chega, pita falta, bueno, para asistencia para o xogador do Carballo da Portela. Depois do encontronazo con Pana. A ver se está ben o número 19. A ver, parece que se recupera o home de coleta. E a ver que vai o colexiado hacia o cancerbeiro do Carballo da Portela. E mándalle. E sacar de Portela, manda arriba. A ver, Cache, manda arriba, pero non chega nadie. Cortou de Portela, vai sacar Sito. Diego cabecea, golpea o número 19. Cuidado, e a subía fora de xogo. Fora de xogo do... Falta. Di que falta, a Manu. Falta de Manu. Falta a Manu. Fixeronlle falta a Manu. Saca Pana. Sito. Pana. Andrés recúa para Suso. Suso saca. Ten a Molero. Cuidado. Balón para o Carballo da Portela. Vai sacar. Tocado de coleta. Ahora estamos tocado con 21. Ahora Pelu roba. A ver. Manda. O disparo do de Carballo da Portela a piques. Cheirando a súa propia portería. Ahora será córner a favor do Cape Novín. Vai colgar o Cape Novín. Manda para Andrés, colga. Ui, a menos intentou uno, a piques. Manda a subir o colexiado. Parece que hai trocos. Estáse facendo de noite. E os focos en encender. Ahora no están Vai sacar o portero, a ver, a subir o porteiro. Dillo compañeiro, levanta a man, que senón que lle van sacar tarjeta. Pana. Cacellini. Pana. A ver, moi largo pa Pelu. Pelu non sei que intentaba o centro, moi largo. E non chega ninguén. Vai ter que sacar o Portela de banda. A subía. O Portela, banda arriba. Cuidado, Pana protexendo, pero non pode. Corría o número 4 para intentar o coller o balón do compañeiro.
O balón saleu fora. Balón para o Cape Novín. Han subido o colexiado. Ten que sacar Sito. Saca Sito. Golpeaba aí un de Carballo da Portela coa cabeza. Manda arriba Sito. A ver se chega alguén do Cape Novín. Non chega. O balón pasease. Cacellini colga. Golpea aí. A ver Pelu. A ver Pelu. Pelu para Molero. Molero colga. Despexa coa cabeza. O de Portela ten a Molero. Colga. A chica defensa. Penalti, di. Penalti. Empurrón e penalti a favor. ¿Tú crees que no? Di por aquí que no, pero bueno. Bastante riguroso sería, pero bueno. Pero bueno, foi listo e pitou penalti. Pitou penalti a favor do Cape Novín. Polo menos Raúl saca un penalti. Está a dar explicación o colexiado. Hubo contacto, tocoulle coa man, polo visto, estou creo, a interpretar o que está dicindo o colexiado. Penalti a favor do Cape Novín. A subía. Molero, gol. Gol de Cape Novín. Gol de Molero. Recorta a ventaxa que ten o Carballo da Portela. O que ten que espabilar moito se quere facer algo o Cape Novín. Sagrado punto central Carballo da Portela. A subía. Saca o 17, manda en largo Cabalo da Portela. Carballo da Portela, a veces digo caballo, é que é complicado, porque o primeiro ano pensábamos que era así, pero é Carballo da Portela. Saca Suso. Golpeaba aí, ahora Peteiro, despois do rexeite do... Ten o 3, fai parede, recúa atrás, o número 19, toca o compañeiro, vai colgar, cuidado, está só o número 3, cae a espalda, ten a Molero, prosegue Molero, teño que correr, detrás de Molero, empuxón do número 24, e non a subía nada. Balón para o Cape Novín. Espera. Veña, saca, tiene Cacellini. E digo que hubo, man. Bueno, sacará o Portela, veña, outra vez. A subía. Vai colgar o de Portela, manda arriba. Molero, despexa. Manda arriba. Ahora José, a ver, corre Diego, a ver se pode chegar, non chega. Atalla o porteiro de Portela. Manda o porteiro de Portela arriba. Loita Sito, cae Sito, non subía nada. Manda aí Peteiro para arriba. Colga o xogador do Carballo da Portela. Atalla Suso. Ten a Suso, non sei. Manda arriba Suso. Tocaba Cacellini, ora Pelu. Busca o pase con Molero. Molero, dispara Molero, sale desviado. A menos intentou, non? Vai sacar o Portela. Molero, adréntrate más. Desde lejos no lo vas a sorprender, joder. Cánsate menos, ganea. Ole el amago. Ten o número 3. A ver, Pelu, se pode robar. Sigue o 3 que manda o balón. Corta Manu. Ten o
o Manu intentaba, ahora Farede con Diego, Cacellini, ahora recupera Portela, manda arriba, recae en Sito, Sito para Peteiro intentaba o pase, a ver Cacellini, corta o de Carballo da Portela, Peteiro para atrás, André, Manu ou Pana, José, busca o pase, a Diego, tocaba aí, Peteiro, non ya te vai a subiar eso, manda arriba, o que para mí hubo falta, pero bueno. Ahora Manu, recupera o de Portela, ahora ten o Manu, manda ya para Suso, golpea, a ver Cacellini, manda arriba, Diego co peito, o de Carballo de Portela coa cabeza, ahora no centro do campo Portela, presionado por André, ahora o Portela manda arriba, está só o número 2, pero fora de xogo, digo xa. Así que se achega o colexiado, está mancado un xogador do Cape Novín, achegas a él para ver que tal está. Bueno, vai continuar o partido. Peteiro para Sito. Sito para André. Para Sito. Para André, cuidado. Manda allá arriba. Corta de cabeza. Loita Pelu, que non o consegue. Non pudo chegar en condicións. André volve a cortar, manda yo a Cristian, que entrou agora. Cristian para Peteiro, detrás do colexiado, manda para Morero, non vai poder controlar, pois sí, no último intre o que di que saeu. A subir o colexiado que saeu fora, non pudo controlar o dereito. Manda de Carballo de Portela para arriba. Manu manda arriba. Sacó foco. Presiona Molero para intentar robar ya o 3. Manda a outra banda, o número 2, pero Sito corta. Toca Peteiro. Intentaba tocar aí Diego. Ahora Cristian. Pero non se entende. Non sei quen tocou na última instancia. A ver que di o colexiado. Cala a boca. Aquí hubo unha vergonza neste ayuntamiento. Que non teñen director de campo. A ver se saca, subía o colexiado para que saque o de Carballo da Portela. De no defensa. E agora se acaba aí Sito, balón fora. Naquela banda, balón para o Carballo da Portela. Recúa, taconazo de luxo de Portela, cuidado, corre o compañeiro. Vaise pola banda, pero creo que saeu, non sei quen tocou na última instancia. O colexiado di que é para o Portela. Deixe o compañeiro para sacar. Colga na área, despexa o Cape Novín, cuidado que está só o número 27, colga, e a subía fora de xogo. A subía, final da primeira parte, volvemos de seguida, volvemos nos intres. Parece que vai comenzar a segunda parte, está o colexiado facendo revisión. Temos o balón central e saca o Portela. Xa manda un pase moi largo e atalla a Suso, o noso portero do Cape Novín. Cacellini, protexendo o balón. Cuidado, sai de aí. De novo Portela. Presiona a Pana.
Vai caer, di que falta. Vai sacar o Portela. Cache, e poi c'è defender, A subir o colexiado. Vai sacar un número 7 do Portela. Colga arriba, buscando os seus. Creo que foi o número 8. Por desde aquí non podo ver moi ben a camisola. O balón saiu fora. A ver, Suso, se saca do Campe Novín, o porteiro. Creo que vai sacar en largo. Manda arriba. Pana. A ver, se pode chegar Diego, non. Chega a defensa. Intercepta Pelu, fai parede con Pana. Ahora a ver Peteiro, 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 Peteiro. Nada, ainda así ten Peteiro. Creo que vai a anular a xogada. Será córner a favor do Campe Novín. Manda arriba, quita a defensa, recae Molero, tira Molero e manda fora. Vai sacar o Cancerbeiro do Portela, a subir o colexiado. Vai sacar o compañeiro da defensa, manda arriba, golpea, André, corta, mandou un mano arriba, corre Pelu, a ver se pode desfacerse, manda o de Portela fora, saque de banda para o Campe Novín. Ahora Cristian, intentando protexela, tocaba André, non chocou Molero, será balón para o Portela, que se o toma con moita calma, a subir ao colexiado, a sacar o Portela, manda arriba, o número 21, hostia, conseguiu chegar, pero ahora aí non se sabe moi ben de quen é o balón, porque creo que tocou Suso e concede o colexiado córner a favor do Portela. Empeza a refrescar a noite. Va a facer o córner o Portela. Colga o balón. A ver, Cacellini se pode protexer ese balón. Non pode o 3 conectar o dereito para coller ese balón. Saca Cacellini. Número 3. Manda para atrás e vai sair fora. Hasta... Bueno, por sorte, rebotou e chegou ao campo outra vez. A ver, Suso se saca. Complicado. ¿No hay defensa o qué? Parece que no hay defensa. Vais a sacar Suso arriesgando así. André manda arriba. Pana. Manda o número 21 arriba. Cuidado, ten que protexer Molero. E Molero manda afora. Vai sacar o Portela. O Portela. Cuidado. Vai disparar. E Suso atalla. Moi ben, Suso. Suso manda arriba. Golpeo de Portela. Vai golpear o número 21. Manda arriba.
Ten que coller o balón Suso. Saca para Sito. Ahora Manu. Cristian. A ver, Cachilini se pode chegar, non chega. Manda de Portela, ten o número 2, cuidado, ten que protexer. Ten o número 8. A ver, Sito se pode botar afora. E será córner a favor do Portela. Saque de banda por Portela. Está o balón na área, Cristian, manda afora do Cape Novín. Mándalle aí. Mándalle o balón. Coutinho pequeno. Vai sacar o Portela, tocaba aí de cabeza, protexendo Cachilini, aínda así consígueo. E o balón sae fora. Tiene que coger a Suso. Golpea a Suso. Tocaba a Diego. Después de tocar a Cristian. Peteiro. E non chega Peteiro. Si chega o Cancerbeiro. No Portela. No Portela. Cuidado, perigo. 2 contra 1 na defensa. Lleno 3, dispara, Molero. Que no 21 dispara. E atella a Suso. Suso. A Molero. Cuidado, Molero, dispara. Ui, outro aviso do Portela. E sacar Suso, golpea Suso. Número 17. A ver, Molero, vai caer o chan. Falta. A ver se saca o Cape Novín. Pavilar! Non hai sangre! Colga André, cortan todas as embestidas Cape Novín. Ahora Manu. Manda pase largo, non chega Cristian. E manda fora o de Portela. Ten que sacar o Cape Novín. Cortaba aí o xogador. A ver, pa quen é? Espera, non sei que lle pasa ao colexado. Non sei que está divirtindo. Porque quere sair en troco un xogador do Portela. E a tarxeta amarela. Antes de que saíra o xogador do Portela, está a mostrar a cartulina amarela. Está a anotar. Mentras está esperando o Cape Novín para sacar de banda. Saca o Cape Novín. Pana. Molero. Cuidado, ten que sacar. Aí como pode André. Madre mía. Vaya hostia. Con perdón da palabra.
A ver, André, que está renqueante después de recibir eso. Aunque a falta, supostamente, é a favor do... Falta a favor do Portela. A ver, estou moi espeso hoxe, xa que estou moi disgustado. Roubaronme a conta de Facebook, Portonovo Web, Grupo Portonovo Web, a miña propia e a do club, Cape Novín. Tiro 12, cuidado, vaya paradón de Suso. Tirouse aí. Vai sacar o Portela de banda. Manda arriba. Vai golpear, cuidado, perigo. E atalla Suso. Golpea Suso. Chega, ahora Peteiro. Tira Cristian. E atalla en dous tempos coa man e cos pés o porteiro. ¡Tirar, joder, vamos! ¡Hay que tirar, joder, vamos! A ver, o Cancerbeiro que está a tardar moito. A ver, saca ou non saca. Saca. Cuidado, Manu, ese bote perigoso, Sito de cabeza. Andrés todos de cabeza, menos Cacheda. A ver, Peteiro, a ver se fai algo. Madre mía, vaya entrada. Eso é tarxeta, macho. Vaya entrada. Saca a Cristian. Ten a pana. Golpea o xogador da defensa. Botan arriba, cuidado. Manu. Madre mía. Manu. Le saca o balón fora. A ver, balón. Ahora empatamos ahora. Sí, sí, en sonos parece esto. Non hai nadie que suba arriba desde a defensa en prolongación co balón. Patadón arriba e nada máis. O único pelo que se acolle ben. Cacheda. Manda arriba. Bolero. Non chega a pelo. Porque non chegaba ben o envío. Cacheda ou André, perdón. Cacheda. Manda arriba. E ahora vai a pitar falta. Está claro. A ver que di o Colexado. Bueno, vai sacar de banda o Portela. Bueno, a falta cometida aí parece ser, por o que digo Colexado. Ponse Cacellini, cuidado que vai moi ben. E tírase Suso e a talla, moi boa parada. Sí, señor. Moi seguro, a ver se hai alguén. Poñedevos as pilas. Peteiro, espabila. Nada, Peteiro nada, están as minchas. Hostia, que me jode la cámara. A ver, puñedos de acordo. Vai haber troco. Tanto nas filas do Portela como no Cape Novín, se eso. Parece que se vai Sito.
Entra Nico, uruguayo. Saca de banda o Portela. Manda Portela arriba. Corta Pelu. A ver Andrés. Vuelve a recuperar Portela. A subida o calellado. A ver, ¿qué está a pasar? Bueno, si me pierdo me dices algo, ¿eh? Si me oyes, pero... A ver. Será balón para o Cape Novín. Sacar de banda, pero hay trocos. No Portela. A sacar Molero. Molero. A ver, Diego loitando ahí de cabeza. No subía nada. Cristian tocaba. Ahora Molero arriba. Chega Nico. Una magua. Ahora Cristian. Cristian intenta irse. Va y se pasa ya Pelu. Pelu tira. Atalla. E será córner. Moi ben Pelu. A ver si intentó. Será córner a favor do Cape Novín. A ver quen colga. O Cape Novín. Vain a colgar. Madre mía. Madre mía que non entra, macho. Que mala sorte, macho. Rea. Peteiro para Cacellini. Cacellini. Pana. Tira Pana. El Ambendo Pau, macho. Madre mía, qué oportunidades. Va, Magua. Trocos, se estaba a pedir. No Portela. Hay que sacar o Portela tamén. Parece que se vai. Xogador do Portela. Entra outro compañeiro. Sustitución. Vai sacar o Portela. Lesiona Pelu. Balón para o Portela. Despois de que botara fora de Cape Novín. Colga o balón, cuidado. Manu. Tocou aí o xogador do Portela. Balón para o Cape Novín. A ver, Molero. Molero manda arriba. Cabecea Nico. A ver, Nordín se pode chegar. Chega Nordín. Pa Peteiro. Peteiro manda en largo. Non chega Pana. Ten que correr Peteiro. Para proteger ese balón. Peteiro. Para Cristian. Cuidado, rexeite. Peteiro. Peteiro para Nordín. Nordín. Protexe de Nordín. Cae o Chan, aí o xogador. Nordín para Cristian. Golpea. Man. Tuve que amagar coa cámara porque pensé que golpeaban un min en la cámara. Cacellini. No, deixa para Cristian. Dillo colexiado, distancia. A subir o colexiado. Vai coller Cristian. Golpea Cristian. Despexa a defensa. Tena o Portela. Roba Nico. Despois de golpear en él. Nico. Mandaba o pase, pero non chega. A ver, Nico intenta. Nico sigue. Madre mía. Ao final o balón chega aos pés do guardameta do Carballo da Portela. Vai golpear. Madre mía, cuidado que van como un tren. Golpea Molero. El 9. Balón arriba. Tocaba Nordín de cabeza, Cacellini. Cacellini colgando.
Non está fora de xogo. Madre mía. Correu detrás. Non estou de acordo. Colexiado, se estás a ver o partido que dixeste que ibas a miralo, daraste conta de que arrancou desde atrás. Peteiro, non descontas, Cordeles nunca son, entre nós son todos. Non perda o tempo. Vai sacar o Portela, a ver. Vai golpear o defensa. Como va el Madrid? Golpea arriba. ¿Qué marcou? Muy bien. Ahora Cacellini, a ver, se puede proteger ese balón. Manda atrás. Peteiro. Peteiro. Amaga Peteiro, manda ya a Manu. Manu para Molero. 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 Manda para Cristian. Cristian centra. Toca do Portela. Corta ahí. Tiene a Pana. Pana. Intenta irse Pana. Pero checa a defensa do Portela. Amaga. Va a mandar arriba. Toca compañero. Manda en largo. A ver, Peteiro se protege ese balón. Peteiro. Para Manu. Para Pelu. Intenta irse Pelu, centra. A ver, Pana. Pana, oh, roba ya. Di que No le van a cobrar. non asubía nada. Non sei, pero parece que era penal. Que vai ser penal. Por ao revés estaba a pitar. Non é penalti, pitou a mí, non é penalti. Viste ti, non é penalti. Non é penalti, lo. Non é penalti, lo, non é penalti. Non é penalti, varmo a dicir a mí, lo, ti. Flipao. Ala, veña. Pois non foi penalti, veña, xa está. Non me jodes, non me jodes. Non me jodes. Non discutir por barbaras, joder. Non tiene nada de interés. A ver, que fixo este? Rompeuse ou que? Deu na rodilla, ti crees? Non é penalti. Cascollo final. Claro, bien. Ya, quería quebrarlo o algo, no sé. Unha magua. Sé que requeante aí, Pana. Oye, que te puede marcar, que estos son de traición. A ver, ¿qué pasa? A ver qué decide el colegiado. Vaise Pana, a ver quién entra. Vai sacar, saca arriba. Cuidado, número 2, Peteiro, manda fora. Pana! 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 Balón para o Portela. Queres ou non? Queres frío? Ten pinta de que non. Vai sacar o número 6. Cuidado que vai caer na área. Manu manda fora, a ver Cacellini. Cacellini manda largo. A ver si pode chegar Nico. Sabe o porteiro, madre mía. Que me rompa a cámara. Balón para o Campe Nodín. Ten a Cristian. Tenta aí, pero vai pedir man. Aunque estaba pegada, pero bueno. Vai sacar Carballo da Portela, subiu o colexiado. Vai colgar arriba.
Peteiro de cabeza. Cristian. André. Ten aí o Portela. O Portela, sigue con ela. Intenta Pana. Ten a Nico. Nico. Cacheda. Manda para Pelu, a ver se pode controlar Pelu. Está na área Pelu. Intenta o quebro Pelu. Protéxelle de Portela. E vai sacar afora. Será córner. No, saque de banda. Cristian manda na área. Toca Pana para Cacellini, pero rexeita o Peteiro. Molero. Molero. Nordín intentando protexer. Nordín, tírase. Manda de Portela. Intentaba taconazo, non lle sae. Manda Nordín. Toca de cabeza Nico. Non corría Cacellini, pero estaba ben protegido. Atalla o porteiro. Saca rápidamente. Manda en largo, intentaba pase, Nordín. Nordín, Molero. Persegue Molero, pase largo. Non chega Pelu, se chega a defensa do Carballo da Portela. Ahora Manu. Manu para Cristian. Cristian para arriba. A ver Cacellini, se ten que correr moito Cacellini. A ver, Cacellini. Intenta tal, pero roba ya, consegue o Cacellini. Manda en pase largo. Cuidado, ten que cubrir Peteiro. Peteiro. Para Manu. Vai Manu. Para Cristian. Busca o centro, pero non está Pelu. Recae Molero. Molero. Non chega. Logo ya Pana. Ahora manda arriba o Carballo da Portela, está só. Número 8, manda. E manda fora. Aviso de Portela outra vez. Cacellini, un tiro largo de esos, de los tuyos. A ver si podes. Va a sacar Suso. Para Peteiro. Peteiro. Para André. Peteiro. Cristian. Roba ya Cristian, cuidado, perigo. No centro do campo, intenta loitar aí Cristian, recuperala, tamén Nordín, ahora Manu, e aínda así consigue o número 21, ahora Molero, cuidado, non se entenden aí, ten que despexar Suso, manda arriba, a ver, non pode, que mágoa, Pelu, no último toque, manda arriba, fora de xogo, fora de xogo. Fora de xogo clarísimo. Molero. Nico. A ver Cacellini. Larga Cacellini. E manda fora. Por pouco. Parece que vai haber trocos no Portela. Ou iso a subir ao colexado. Non me digan que vai a entrar. Creo que se vai o número 8. E entra o compañeiro, que non lle podo mirar a camisola. A ver se saca o cancerbeiro do Portela. Hai que dicir que empeza a hacer un friaxe de carallo. Patadón arriba do Portela. Manu. Ahora Cristian. Cristian ten que protexer. Va a sacar la falta Cristian. Colga arriba. A ver Pelu. Madre mía, pero no hay nadie.
non hai nadie, ainda que sea, o é Batman, Madre mía, saía fora tamén. o é Batman ou non chan ni Cristo. Fai Oliver e Benji, e saltan no aire, e marcan. Viste que saltan, vuelan. Claro. Ou non hai nada. Estaban en un capítulo en el aire, no sé cómo hacían, ¿eh? Y el doble golpeo, dos a la misma vez el balón. Saca ahí. Cuidado, pase en profundidad, está só. Chega Suso. Manu. Cristian. Peteiro. Peteiro, colga. A ver, Diego. Pode chegar. Uf, atallou no porteiro, macho. Que oportunidade. Vai sacar o Cancerbeiro. Colga arriba. Cuidado que está só. Peteiro. Mima que xa xoga, Suso. Bolero decide botar afora. Xa que estaba vencido o porteiro. O porteiro Suso. Será córner a favor do Portela. Ele está no banquillo. Pois non vexo, porque de lexo vexo un caralho. Verdad que non hai un cambio, sei meter arriba. Vai colgar o Portela, cuidado. Nordín bota fora. Madre mía. E marca o Portela, macho. Despois dese rexeite. Despois de o desvío do porteiro. Chega aí e marca outro Portela. Vai sacar o Cape Novid do punto central. Espera, está a dicir o colexiado que ten que volver a sacar, non sei que está ahora. Coloca o balón. Nico. Atrás para Peteiro. Peteiro. Para André. Cristian. Nordín, Cristian no pode chegar ese balón. Peteiro. Peteiro. Para André. Moi largo, a ver se chega André. Sería un milagre. Chegou André. Ahora Pana. Manda arriba que pase máis grande, pero Diego ten que botar unha super carreira, pero chega o Cancerbeiro. Bueno, era Molero, perdón, era Molero que corría. Saca aí, Pelu, a ver, Pelu, a clase de Pelu, queda o balón atrás depois da embestida do defensa. A ver, Cacellini, Pana co peito. Golpea na barreira, mano, nada, non a subía nada, manda arriba. Peteiro ten que cubrir ese balón como poida. Ten a Manu. Pero se hacía, pero pues. Ahora para Cristian. Nordín. Roba ya. Ahora Nordín, tira. Joder, macho. Lamendo pau por aí cerca e non consegue batelo. A subía, mira o colexado para que saque o arqueiro, aunque esta vez vai ser o defensa o que golpea o balón. Golpea arriba. Golpea o Carvalho Portela arriba. Ahora fai unha vaselina, Peteiro manda para Manu, ten que sair. Cristian para Cacellini centra, pero resolve a defensa. Vai ser o número 17, cuidado.
recúa atrás, ten o número 21, busca a banda, pase moi largo, complicado, pero chega. Vai colgar, colga, ten o número 21, golpea, das dao, mandou unha aluna. Menos mal, ojalá fueran todas así. A ver, trocos, non sei que está a pasar. Sí, no Carballo de Portela. Pode sacar o Camp Novi, Cacellini. Para Peteiro, cuidado Peteiro. Cuidado Nordín. Ahora Cacellini. Cacellini arriba. Despexa de cabeza. Nico atrás, non pode chegar. André, xa que era complicado que chegase. Ahora chega Molero, Molero, Molero. A ver. Aí hubo de todo. A ver, Manu, cesión para Suso, manda arriba. Ahora recae André. André prosegue. Manda en largo. Toca Pana. Vai Pana. Manda en largo a Nordín. Madre mía, Nordín. E ainda así asumía fora de xogo. Fau. Como? Que fau? A ver, ¿en qué quedamos? ¿Qué follas? Fau. Falta. ¿Pero qué eres? ¿Foul? ¿Qué es? ¿En inglés? Full. Full es todo. En inglés. Four. En inglés. Four. Va a ser Cacellini o encargado. Tira Cacellini e floxo. Atallo porteiro. 5 minutos. Más o menos. Manda arriba, madre mía, vaya pelotazo. A ver quen se fai con él, a Nordín, toca de cabeza. Nordín, manda atrás, tírase. Peteiro. Para Manu, para Suso. Suso arriba, manda balón. Pero están a colleras todas. O Carballo de Portela, hai que dicilo. Balón arriba, balón que collen. E van a contra. Ahora Manu. A ver, Manu. A ver que di. Di que é córner ou saque de banda para o Portela. Vai colgar, colga. Despexaba Manu, taconazo de luxo, corre André, pase largo en profundidade, chega Cacellini, a ver Cacellini, pero chega o defensa e manda fora. Espera, non sei que está a pitar o colexiado. Hai troco nas filas do Portela. Vai ser o xogador do Portela, ou eso parece. Hai que esperar. A ver se saca a Nordín. Espera, di que no. Que ten que esperar o colexiado. La vai sacar Nordín. Saca para Diego. E a subida fora de xogo. Como era fora de xogo? Que? Como mano? De que? Non pude ver. De Diego? Dis que man de Diego. Controlou coa man entonces? Debe ser. A ver.
Golpea Carballo de Portela. Golpea a Manu, manda fora. Aquela banda. Vai sacar Carballo da Portela. Pelu peleando aí. Tocaba Molero, pero recupera o Portela. O Portela continúa, o Portela, a ver, rouba Cristian a último intre. Eleva o balón para sortear o obstáculo do xogador do Portela. Peteiro, recupera o 21, vai tirar, coidado. E avisa. O Portela aplaude os compañeiros como se hubiera marcado. Vai sacar Suso, a ver, o colexado que está a pitar de novo. Manu. Manu manda en largo. Cabeceo de Portela. Tocaba o número 4, ahora o número 21. Coidado, Cristian intentando cortar. Manu recae no 3. Ahora ten o 21. E Peteiro manda fora. Vai colgar de Portela, coidado. A ver, Manu. Peteiro manda arriba. Nico consegue o... Pero está de Portela. Vale. Home, tampouco creo que fuera para tanto, ¿eh? Ou creo, va. Golpearías aí no ferro, a mellor. Está renqueante o de Portela. Está renqueante aí tirado. Debe ser de golpear que no ferro ou algo, porque... non sei. Entrou con toda aí, forza. Eso sí se dio ayer. No anima nada, tío. O partido está parado. Parece que se fixo dano de verdad. Desgraciadamente. En primera instancia parecía que no era nada, pero... Creo que cayó mal con la espalda. Sí, claro. Hago la moviola, de hecho de grabar. Sí, claro. No puedo ir para atrás, no es como obras de casera. Pero que la tengo aquí, aténdelo aquí. Aténdelo aquí. Es capaz de estirar. ¿Pero qué le duele? Llamamos a la ambulancia. ¿Qué? Parado partido. Para natural, quiero explicárselo a mí. No pasa nada. Meta final. O colexado decide final do partido. Despois da lesión
do xogador do Porteras. Vou cortar. Bueno, vou a gravar para outro lado. Como sempre, dicir que visiten Portonovo, o povo mariñeiro a carón de San Xenxo. Teño que dicirlles que o partido poderán velo en YouTube, xa que me secuestraron as contas de Portonovo Web en Facebook e nas demais. Non sei como o fixeron, pero a mensaxe de WhatsApp non me aparece o código para poder acceder a Portonovo Web nin a páxina de Facebook Cap e Novín. Así que intentarei facer outra, intentarei recuperar esas páxinas e se non o consego farei outra páxina. Bueno, con esto despídome e hasta outra. Chao, hasta sempre.